Rongo inza kuweku makaunti ya Kitui itongwe wene muyumbe wa Kiliombunge cha Mwingi North Engineer Paul Nzengu yunima wetakane kalima Mwingi na Kitui ni manoetani kwetelo tedi wa silikali kuthinikia thina wa vungulu wa muwo uneni watu wangui ayoyuka mithene ya tatu itina wene ndi muonza kuwawa na aithi mangamile kisioni cha kwa kamari wodini ya Seikuru Mwingi ya yulu kauntini ya Kitui atongo yani maweta silikali tayethi tu imanda kuthinikia thina uyu onola withitu kwe vinda ya sa ende vayundu yikite kumino vungulu wa muwo na vala matisia kana ethi wa silikali ndi likilila na mituke enethi nimekwithiwa mayosa matambia makwisesea mwaka mweu nukutuelesya Rongo ithi kuma kauntini ya Kitui ni siatola muti silikali kwa kulela kutungia muwo kauntini isu na vala ethi mangamile methitwe maivithukia enethi na kwithia miunda yo vala yume kwasya kana ni vatonyeka kau ukethiwa wothothetwe na ukakuania na maundu ma uteti maithingilila kana yu ni mavikie mwiso kwizuva silikali likie muwo wakuyana kauntini ya Kitui ivita atongo mokamba twenda kwasya enough is enough itwanoa kuona andu maitu makuwa wa andu maitu methikwa apindi je wale tunaingi kuona mundu ayu wa muno bakoko wake beti bona ngewe kwasya ndi era mukamba wa atu maitu mukamba no kwata era atu maitu matuwa mekwata tutwa andu maitu chale tukadika na bizago mundu yao ita utongo tuitikila kuona andu maitu makuwa wa mtu amochari na kula mundu ikotini lakini azimanya mena backup either katika opposition ama matumie kwa katika opposition kutonyenyaza mundu kalonzo vitu nungeta koza uzumbi na ando ayi mesekana pakalika nani ila tuzi koza uzumbi makalika nani kwa makwaze mundu katumu kando tuzumbano make wewe uku wewe wana mumelo na kwate binyo kwakati pako zikule kile kiozumbi kukindu kino kile political na ni highly political atongo ya mainena na vilingi wa mavoni maweta kana vena vata silikali yose matambia mituki na kuikithia kana niongelela maofisa ma polisi ndini wa isila siethitwe na ithoko ithi na pia serikali imesema ya kwamba wataongezea askari au askari tunaomba wafike mara moja. Serikali invest more police stations areas ya Seikuru kundukula kungaliko sio kasi na Kitui South na Kitui East kula kwethilitwa na conflicts. Ndongo ithi ni siakule silikali kungamia ngalama ya mathiko kwa alama no iwe vithukiane thi na valama weta kana silikali no elite kusuvia enenthe ite kuvathula nitu kwa ndevinda hiyo na serikali ya Kenya kana kati mathimo mi na mai kupande mwana lazima kutua tuwe mosi ngalama ya kuthika ngalama no iwe na kama mimi sitari mevu ngalama yo kana ngale na mtu mabuwa serikali pala tuitona serikali ni tita ndo maito na hivyo mde katiba ya Asia ni awambe wa serikali niko sobe andu mayo na mali tuina wo na edila maundu azuma kwevika ito kwenda neza serikali uke neza ito tavyo andu maitu mangi tuikaunte nono tuina constitutional right ku protect tuile na to protect it. Mujumbe wa Kiliombunge cha Mwingi ya yulu Engineer Paul Nzengu ni wakulia ndongo ikuma kauntini ya Kitui na ila ukuweta tasiithitwe siitetheka kithekani kila kithitwe kiyukitiwa kwivathana na siko itona kuthothea kwa mathayu. Era we leader wa kuma Mwingi North kana Kitui County na iwezi no benefit ya in one way or another through kithekati whether we mundu munene kana we mundu munini nundu andu azuma no waimi tafadhali batangane na kwenda kumbenefit katika kindu kitonya kukwete kiumo we na familia kuna njia. Tulivotia vilingi wa movo nitoa mwaka mweu.